Pujilah Tuhan, oh kam umat-Nya. 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 Endekanlah enden simbaru, odoni kerina rendela man Tuhan. Turikan min kemuliaan naman karina bangsa, momokan min perbahanan nasi rejin man kerina jalma. Pujilah Tuhan, oh kam umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kam umat-Nya. Sabab bolin kelkap Tuhan, madolat makal ia. Patut maka biar kalak man bana, lebih hana sangken man kerina di bata di bangsa si debat gana jine. Tapi Tuhan kapsin nepalangi. Pujilah Tuhan,
kam umatna. Pujilah Tuhan, oh kam umatna. Oh bangsa manusia, pujilah Tuhan. Pujilah kemuliaan dengan kuasa-Nya. Pujilah gelar-Nya si mulia. Bawalah persembahan, janarlah ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, oh kam umatna. Pujilah Tuhan, oh kam umatna. Sembahlah Tuhan lalu make pakaian si badia. O doni kerina, dahilah ia alu gentar. Katakanlah man karina bangsa. Bangsa-bangsa ia dilina alu bujur. Pujilah Tuhan, oh kam umatna. Pujilah Tuhan, oh kam umatna. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Arsenal salmin kami tengah-tengah doni, bagi bintang-bintang nerangi langit. Asum i berita kendu berita kegeluhan eman bana. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan kat raskam, jana rasten dindu. Ogen ibas Injil si badia nari rikutkan Matius. Kemuliaan membandu o Tuhan. Jenari lawas ka Parisi arih-arih unang cubai Yesus alu penungkunan. Maka radukan piga-piga kalak ibas parte Herodes nari, kalak Parisi nurut ajar-ajarna dari Yesus. Nina pesuruhan o guru, yenteh kami maka kam kalak bujur. Kam ngajar alu terus terang karena surah-surah dibata nang dari manusia. Alulah biar-biaran man isepe. Sabab lahir pilihan manusia man badu. Katakan bagaimana kami lakin melanggar undang-undang agama Yahudi, adi igalari pajak man pemerintah Roma. Tapi ia terjesus maka jahat ukur kala eda maka nina. O kala pekulah-kulah. Engkai maka icobai doa. Cidahkan lebih membangku selembar duit. Icidahkan kala selembar duit man Yesus. Cenari nina Yesus. Gambar ras gelar isekin enda terjawab kalak ndai gambar ras gelar kepala pemerintah Roma. Jenari dina Yesus manbana adi pergi
Bereken man pemerintah Roma kai si patut ibereken man bani. Jana bereken man di bata kai si patut ibereken man di bata. Kata Tuhan, pujiin man bandu o Kristus. Senina rasturang kegelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Homili tak perenungan enda ibas minggu si semal si pe-20 siwahkan. Enda ijenga kamu kita ngerayakan minggu misi si pe-siwah puluh pitukan. Maka isakan kami kenduari membantah kerina selamat wari minggu misi. Inti kata dibatas bisa kena membantah arah berita si meriah mekap Injil Matius. Ari-ari kala parisi kuga arbahanca maka banci kala niding Yesus alusada penungkulan. Tapi labo arah ia nari. Tapi alu nurut murid-murid kala raspek kala Herodian guna nungkun kempak Yesus. Kerina murid kala Parisi ras kala Herodian menakan mencobai Yesus alusada penungkulan karena nggalar pajak kempak kaisar. Sopesie kala muji Yesus anu ngatakan guru, itah kami maka kamu kala si bujur, ras anu bujur ngajarkan dalam dibata, ras kamla biar kempak ICP, sebab kam la pebujur-bujur bana gelai pujikan. Sieda labor kita kala tuhu-tuhu ngergakan dengan muji Yesus, tapi terjeng gelah lid darana mencubai ia. Mulihi kala mencubai alusara penungkunan. Katakan dagi kempak kami pengakap dulu. Bancikin nggalar pajak kempak kaisar entah lahang. Layat kala kengasupan Yesus si banci meteh isi pusuh perhatian manusia. Ia teh Yesus karena kejahatan kala maka sedarkan Yesus kala alu nungkunca mulihi. Tuduk kendage baku sen pajak iba bakala sen kempakna. Gambar ras surat sekineda ngaloi kala gambar ras surat kaisar maka nina Yesus bereken dage kempak kaisar kaisi arus bereken du kempak kaisar jana kempak dibata kaisi arus bereken du kempak dibata. Semina resturang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Minggu eda sirayakan perayaan minggu misi. Entah minggu evangelisasi si pe-siwah puluh pitukan. Ija ibas tengah paus. Si enggo milih tema si rehna idur turin dua murid bas perjalanan ku Emmaus. Arah Injil Lukas. Malam kal tuhu ateta dengan ergiat hukum naher jingkang berkat meritakan Injil. Basturin Injil eda si idah perubahan bas diri murid-murid terkelamkan piga-piga curah si teridah. Pusuh ergiah-giah
tupung kala megi ipetangkas Yesus pustaka sibadia terang pengidah kala nandai ia rasguna erjingkan nahena berkat alu nengeti betul curah enda mencurminkan perjalanan murid si suruh gelapan erbelas kai si benar sukin karena kini arusenta bas melanggar kini arusenta bas nggalar kini arusenta selaku rakyat selaku umat si jadi contoh bas lakon pendahin perutusan entah pemisioner kata di bata ngobak ras nerani pusuh kai umumna bas Injil ta wari indah emkap sekerajaan Kaisar ras kerajaan di bata min alu pusuk tasi ergiah-giah semangat ras tersuruh mereka kai si jari tanggung jawab tak kempak di bata bagi kempak pemerintah tak nahe erjingkankan ertina perbahanan emkap mere alula laju curug enam sada contoh kinata kempak krina pengikut Kristus alu perbahanan jelma sideban banci ngidah ras musik tensa bas dirina contoh kinata sideban siwah idul 10 umat si ermotor kita selaku umat si bujur nggokin si dalankan kini harus senta bas melanggar pajak entah alu penungkunan nggokin si jalari pajak motor ta raslaku umat di bata nggokin kita dalamkan janji sakramen si belaskan kempak di bata kelang-kelangkan malinta pastor ta bagi dalamkan gelah menggereja bas pertoton wari minggu enggak lari dana mandiri gereja tapi daman enggak lari sosial umat rasilibana semaka ardandankan kebujuran ras perbahanan ta bancing limbarui semangat ta guna penginjilan paksa genduari endah kaisi banci si buat idul turin si datas ema erpenlaku bujur lambiar kempak ICP bas ngungkat kebenaran lah pekulah-kulah ras pembujur-bujur bana gelah ipujikan kerinana si dalam kentuhu-tuhu murni bagi si bahan Yesus bagi si dalamkan murid-muridna semina ras kurang kekeliling Tuhan ta Yesus Kristus lagu langkah enda tuhu-tuhu curminan idur salah sada biak ibata mekap kebenaran tapi kai si jadi kinata bas doni ta subuh ibas kegeluhan jadi sekolah pendahin peradilan sepemerintahan maka tekal kebenaran ejine ibudikan adikala ndatkan keuntungan idur perbahanan baswari enda Yesus enggo milih kamu artinya kita mereken skala-skala
ipindo ngikutkan usihan Yesus si tuhu petampakkan kebenaran erkelangkan kini patuhan keempat di bata raspe peraturan pemerintahan paksa si merambah kita kerina si ngoi pilih di bata sedang rasingin dalam kenkai si jadi kearusan tak kewajiban tak selaku umat di bata bagi tanggung jawab dalam kewajiban tak kini harus entah selaku rakyat ibas negara Republik Indonesia eda. Dari ras berjuah-juah Tuhan di bata masuk-masuk kita selamat merayakan wali minggu misi sipe siwah puluh pitukan. Amin. Amin. Sadayoga kita kerina ibas gereja si